الحديث السابع والثلاثون بعد المئتين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. الحديث الثامن: رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. الحديث التاسع والثلاثون بعد المئتين. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maki hadise mo fewni den on e mawɗum ko hadise temeɗɗiɗaɓo e capantataɓo e jeeɗiɗaɓo. Hadise on ko tuttina ko e Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. En andi hadiseje fi hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam finniɗe ɗen fi hajjunulaɗo on sallallahu alaihi wasallam no ɓe hajjirino ɗe fof ko ɓuri gistude ko hadise Jabir on ko waɗi kanko seedali e nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e golleji maɓɓe ɗin fof ha hajjulani hajjatul wada'i on fuu ko Jaabiru ɓuri reenude hadise on. Ko ɗum waɗi hadise Jaabiru on ko hajjatul wada'i ko kanko ɓuri sifade fi hajju nulaaɗo on sallallahu alaihi wa sallam. O wa'an nulaaɗo wa journaliste, kala ko nulaaɗo waɗi haray mo reenu, kala ko ɓe huuwi e nder golle hajju ɗen e ko feƴƴi mum fof tawi mo reeni kanko Jaabir. Ko kanko tuttini ɗum ɗo kadi o wi'i men arno wondude e nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam, manamo men ardi, men iwi Madina, men ardi Makka. Tawi menen meɗen wi'a labbayka bil hajj, Allah men notike ma hajju. Tawi ko faanda e ɗum ɗon ko ifrade, yani nusuk wona ɗo waɗede on dewal ngal ɓe naatiri ngal ko ifrade e ɗo fillaye ɗo on. Say nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam yamiri men, ɗum ko Jaabiri woni fillade, o yamiri men min watti hajju on umra wonti tamattu. Kanko Jaabiru radiyallahu anhu o maaki min arme ɗen wi'a labbayka hajjan, labbayka hajjan. Nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam yamiri men yo min firtugol konngol ɗon ka annuye min watta golle ɗen umra fi yo wontu tamattu. Yaqulu Jabir: qadimna fi hajjatil wada ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muhillina bil hajji wa mulabbina bihi. Jabir maaki ko hajjatul wada min arduno e nulaaɗo on sallallahu alaihi wa sallam tawi meɗen ewnade hajju, meɗen inna labbayka hajjan, labbayka bil hajj.
meɗen nootade ɗum li anna ba'dahum afrada al hajj sabu na woɓɓe maɓɓe hari no telɗini hajju on no waɗi ifrad ɗen anndi feƴƴani en ga a darto feƴƴuɗo wonde nooneji ko naaɗirte kon fi hajji ko tati ko ifrad ma ɗum tamatto ma kirani oɗo noon e nder o filla heeɗo o wi woɓɓe maɓɓe hari no waɗi ifrad on yani naatirgol hajju on e annoye hajju on golla ɗum ha gayna wattoya noon umra on wa baduhum qarana hari woɓɓe no sinnidiri no waɗi qiran wiyete qiran ko yollidirgol hajju on e umra on fof golla golle gooto wa baduhum mufrid wa ka annahu mufrid tawi no tawi wasi tawi woɓɓe e maɓɓe no telɗini hajju on wa sakata ma ɗum kanko filliɗo hadise on no wawi wasi tawi woni fewdo o ewnoto nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko nani himo ewno ko mufrid fewnuɗo mana ko anniyoɗo hajju on ko naatirɗo hajju on o wi kanko noon wa sakata anil mutamatti'in o fanki gay dakmitiɓe ɓen wa fihim qismul mutamatti tawino e maɓɓe kadi woɓɓe gooɓe tata ko tamattuɓe naatiri fa amara annabiyu sallallahu alayhi wa sallam man lam yasuqil hadiya minhum nulaaɗo on yamiri ɓe soggaale hadiye ɓen e maɓɓe an yafsaha hajjahu ila umra yo firtu hajju makko mo naatirno on ifrad o watta umra fi yo wonu tamatto yani o itta ifrad on o watta tamatto mutamatti an biha ila alhajji ɗum ɗo wonta tamattu e hajju on ifrad on iwa tamattu on wona wa hada alhadis oɗo hadise mo Jabir filli ɗo o wi ahadu adillati man yarawna fasha alhajji ila umra ɗum ɗo ko goɗɗo e dalilaji yiwɓe ɓen firtugol hajju on watta umra oti hay so tawi no wanno ifrade so naati makka emo wawi sansude o watta umra golle makko ɗen wonta umra fi o iw ifrade o wonta ka watta tamatto o wiwa wongol mufrid o wonta mutamatti a wonno ɗon himo anni hajju tum himo wawi sansude watta umra o golla golle umra on ha o gayna o datto o wonta makka ha ñande jeetati o ewno hajju on o yaha makka hajju on ka mina arafa so gayni o lanni hajju on few on sayi tawa o hawtiti fof joni bimana waɗi umra on ka aranu o watti kadi hajju wonti tamattu na hadise hikkiɗo ɗon on hadise temeɗɗiɗaɓo e capantataɓo e jeetataɓo o wi tuttinama oɗo e Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma o maaki nulaaɗo men on sallllahu alayhi wa sallam seenino tawi mo wondi e sahabaɓe makko ɓen bimbi nayi donki yani tawi nden ñande ko nayi donki ɓe hewti tawi hiɓe ewnade hajju ɓe fof hiɓe inna labbayka hajjan ɗum holli ko ɓe ko ifrade ɓe naatiri on sayi o yamiri ɓe yo ɓe wattu umra yo ɓe ittu hajju on ɓe watta umra yani ɓe firta hajju on ɓe watta umra fi yo wontu joni tamatto ɓe wi enulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ayyul hilli ko henɗum e dattagol kaala alhillu kullu ko dattagol fof ɓe manamum ko woti firtu ko ifrade on fof watta tamatto mana o itta hajju on o watta umra o wi noon ka sarhuɗo yaskuru ibnu Abbas radiallahu anhuma anna nabia sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu qadimu makka fi hajjatil wada sabihata alyawmi rabi min dhil hijja wa kana ba'dahum muhriman bil hajj wa minhum alqarin bayna al hajj wal umrah fa amara man lam yasuqil hadiya min hadaini at-ta'ifatayn bi an yuhillu min hajjihim wa yaj'alu ihramahum bil umrah o wi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma o maki
nulaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe makko ɓen ɓe seenino makka ka hajjatul wada bimbi ñalaande nayaɓere nden donki tawi woɓɓe maɓɓe no harminani hajju on tun woɓɓe maɓɓe no sindidiri hajju on e umra on manam woɓɓe no waɗi ifradu woɓɓe no waɗi qirani on say nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yamiri ɓe soggano hadiye ɓen e ɗiɗo fetteji ɗiɗi yo ɓe datto hajju maɓɓe on ɓe watta umra yani ɓe itta hajju on ɓe watta umra manam heɓe wawi joni wangade ha ɓe gayna ɓe itta ihramu o saabu no waɗɗo ifradu ittata ihramu mekkata ko fembata ko ɓayaray ko hajju o naatir ko ñande sappo donkintuma bugi jamratul akaba on o waɗa ɗum ko nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yamiri ɓe firtu ifradu on ɓe waɗa tamattu o ɓe watta umra sa waɗi noon umra on a gaynay tun yaade safa e marwa femboɗa yirtoɗa dattoɗa wattuɗa coñci ñowtaade wonta kadi ka wonnoɗa ɗon e alhaali maɗa ha ñande jeetati donkin wattitoɗa kadi ihramu on sutoɗa mina notoɗa noon hajju on ɗon hara e attori umra on a watti hajju on wonti tamatto joni noon ɗum ɗo fof holli wonde ɗino sukuji ɗo ɗiɗino ma ɗiɗo tatino ifradu on wo qiranu on wo tamattu on wo ɗiɗo fof no sar'ina kono tamattu on ɓe tutike e yewɗereji ɗin wonde ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude ko waɗi wannoɓen ifradu o wannoɓen qiranu o nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yamiriɓe ɓe firtu ɓe watta umra e hoore ɗi fof hiɗi selli ɗi fof hiɗi selli ɗi fof hiɗi waɗe ɗi fof hiɗi moƴƴi kono fii hawtidirgol wattora umra on watta hajju on ko ɗum ɗon ɗen jaabiru ɓuri tentinde fii muɗum e ɗe hadiseji holluɗe ɗo fii firtugol qirani on e tamatto e ifradu on watta tamatto no jeeya e ko sembini ɗum ɗo ɗen ɗe hadiseji ɗo ko jabir kañum e hadise Abdullah ibne Abbas hollugol no dagi waɗugol fasah firta ifradu on watta tamatto ma firta qirani on watta tamatto amma fof mum no moƴƴi fof no selli karama koɓe islam ɓe mo ɓe no suɓi goɗɗum saabu luutodirgol e maɓɓe ko honɗum e munnulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama naatirno ko hen ɗum tabiti e golle maɓɓe ɗen kono kamɓe ɓe holli wonde ɗiɗo fof majji iɗi selli iɗi hutore ka hajju ko woti suɓi o no dagi kono fii ko ɓurata fowtinde woti kono tawa kadi no ɓuri moƴƴude ko tamattu on ɓe hadi ɗe ɗo holli firtugol ifrade on watta tamattu o o wii wa yajalu ihramahum bil umra ɓe sansa ihram maɓɓe on ɓe watta umra fa kabura alayhim dhalika tawi ɗum no satti e maɓɓe waraw annahu adimu an yatahallalu tahallul al kamil alladi yubihu ljima summa yuhrimuna bilhaji ɓe tawi ɗum ɗon no anini ɓe ɓay har ɓe harmini hajju on tun ma ɗum ɓe harmini hajju on e umra on ɓe mana ɓe waɗi qirani joni noon yoɓe firtu ɗum ɗon kañum kadi ɓe watta tamattu ɓe watto coñci ñowtade ɓe wonda kadi e rewɓe maɓɓe ɓen ha ñande jeetati yewmu tarwiya on ɓe wattito kadi ihramu goo ɓe nooto hajju on ɓe fokkita mina tawi ɗum no satti e maɓɓe walidalika sa'alu hu fa qalu ya rasulallah ayul hill fa qala alhillu kullu ɗum waɗi ɓe lanndi nulaaɗon ɓe maki e nulaaɗon ko hen ɗum e façon dattagol ko men datto hara men waɗay goɗɗum men acca goɗɗum nulaaɗo maki o ko dattande nden fof mana muɗum haray hannde kadi kala ko harmanno on ɓaawa on harminde daganike on jooni sabu ko harminirno ɗon ɗum ɗon ko fii ihram on jooni noon on dattike
haray rewɓe hande kadi sonna e mon ɓe daganike on ka datti ɗon ɗo fembagol e mekkagol e wattagol ñewtaɗi kadi daganike on ko datti ɗon ɗo ko ɗum waɗi hari ɓe waɗiɗi ɗi siti ko ɓornateri ndin tum ɓe dattoto e si ko fembagol ngol tum parfinoɓe watta hara ɓe ɓadaki rewɓe ɓen on sa e nulaɗo noon ɓanginani ɓe o ko dattande timmude bi mana ɗi fof majji haray ɓe dattiki manama yoɓe firtu hajjo on ɓe watta umra si tawi noon oti dattike haray dattande makko nden ɗon daginanimo o daganinomo atto o harminde kon yani ko harminirno tawi no sakkanamo waɗugol fihi mo harmini hajju on joni daganike mo ko ɗum o maki alhillu kullu yani ko dattande nden fuu manamum alhillu kullu wa yubahu lakum ma haruma alaykum qabla al ihrami haray daganike on waɗugol ko harmanno on attu ihram on famtasalu ɓe darani ñamirori nulaɗo Allah nden sallllahu alayhi wa sallam wa hada min adillati alqailina bilfasli aidan o hadise ɗo kadi ko leyaɗo e dalilaji wiɓɓen oti no firta ifrad on watta tamatto feƴƴi no feƴƴi yeeso en ɓeydino yeeso hadise ɗo o wi o hadise arowo ɗo ko hadise temeɗɗi ɗiɗaɓo e capantati e jeenaya kon o wi tuttinama e urwatu bne zubair radiallahu anhu o maaki usamata bne zeyd radiallahu anhuma o landano urwa maaki kañum filliɗo hadise on wo fewndo usama landa ngal landal ɗon hari mo jooɗi ɗon ɓe wi ko honno nuraɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam wonno seenorde ɓaawo ɓe duñike on sayi o maaki hari himo yarayno yaadu newiiɗo bimana yaadu ɗi fajohu yani ɓiƴo hara ala hay hunde ala o wuggo o wi ko wiyete al anak imbisatu sayri ko yaadu newindu ndu tawata a yahay ko a hettiɗo yani ɗa yaade yaadu hettindu si tawi ɗa ɓiƴi haray na yaadu hettindu wonɗa yaade kono si tawi woniɗen hunde ala yeeso ma amma nassu on ko yaadu ndu tawata wuggagol no e mum ara woɗi ɓuuyay seeɗa o wi al anak wan nas o wi al anak wi fatil ayni wan nun wiya aa na o ko ɗum wiyete fathul ayni wan nuni yani masirgol ayni on e nun on pocce wan nassu bi fathi nuni wa tasdidi sad ɗon ko foccugol nunu on masa mo poccal sidda saade on wiya an nassu nam yaadu newindu e gundugol oɗum waɗi goɗɗo e haala ɓuɓɓe e nder ko yewtata mo yewta fi ngeloba makko mo baggino e mabba o inni yanaku siri anakan fasihan ilabni abi soulayman fa nastariha yani o wi yanaku siri anakan fasihan anak on ko yaadu newindu tata ko tippugol wattaɗa tippaɗa wattaɗa wo yaaren noon ha hewto en kawno abi soulayman a fotode anak on ko yaadu ndu ara wuggagol ala e mum o wi alfajwa bi fathi lfa'i almakanu lmuttasi ko nokkure yaajude yani ara woti emi fajo hum pentanike mo seeɗa mo wawi wuggade seeɗa o wi kana usamata bni zeyd radiallahu anhu radifa annabi sallllahu alayhi wa sallam min arafa ila muzdalifa ɗen andi usama ko ɓiɗɗo zayd ibni harisa radiallahu anhuma on ɗon hari ko paykum nulaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka wonno ɗon ben makko kadi ko suka nulaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne'aɗo makko mo tawata ko
o rindinaaɗo makko ne'aaɗo makko haa o wonti ɓiɗɗo ka nder galle toon e faamu yimɓe luttuɓɓen fof haa Allah ɓanginoyi wonde o naa ɓiɗɗo makko reedu ni kanko noon Usama hakke hari ko nulaaɗo yiɗimo ko ɓe jammunoomo ko giɗo nulaaɗo hakke nulaaɗo ka sentono o yaada e makko ko a sikka e ɓiɗɗo ɓe waɗi mo a ɓiɗɗo ko ɗum ɓe naynomo hibbu rasulillah hay si goɗɗo e maɓɓe maapike yiidugol e nulaaɗo fii haaju ko Usama ɓe ɓaaro rayno haa nden anndi ari ka hadise e tefoore ka nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam maakannoomo ɗon atasfa'u fi haddi min hududillah ya Usama holdi wonde hay andeji ɗin fof ɓe arayno ɓe bakora Usama fii o tefamɓe ka nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam fii haajuji ko ɓe darano haa nulaaɗo noon felimo ɓe maaki a tefay fii hiddeji Allah goɗɗo bonnay ko Allah yamiri yo hidde tefa ɗon o inni o mi wondiri Allah hay si tawi ko Fatumata ɓiɗɗo am on wanno ɗum ɗo mi rewnay sariya Allah mum yani ɗum ko hollugol ɗum manzila Usama on e nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam darja makko on o wi noon Usama o ka hajju hari ko nulaaɗo Allah bakimo nulaaɗo no ka ngelooba maɓɓe hiɓe baki Usama ka ngelooba ɗon iwgol Arafa haa Musdalifa tawi nulaaɗo no baki Usama ka ngelooba maɓɓe fa kana a'lama nnasi bi sayri nabi tawi ko kanko ɓuri yimɓe fof anndude no nulaaɗo Allah seenori si ɓe uuyayno e si ɓe ñeegayno e ka ɓe daroto e ka ɓe darata ko waɗi nulaaɗo no baki mo hiɓe yaadude kanko mo waawi sifaade ko ni ɓe yaarayno yaadu maɓɓe ɗum hari kanko ɓuri humpitaade ɓay ko kanko e nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam wondi nulaaɗo no bakki mo ka ngelooba maɓɓe fa su'ila an sifatihi o lannda noon kanko Usama sifa yaadu nulaaɗo ɗum fa qala kana yasirul anak wonde hari ɓe seenotono yaadu newiindu wowa imbisatu sayri ko yaadu ndu tawata ooti no waawi